Ok, assalamu alaikum amis fidèles téléspectateurs. Haray meden hiwro goto kala inde mum yettode mum. Hande kadi min hewtiti o sen molnaɗo ɗo wiyeteɗo Diama TV nelduɗon honnum émission mawɗo molnaɗo wiyeteɗo Weltare Fulbe. Haray no meɗen hiwro neniraɓe ɓen, babiraɓe ɓen, kawraɓe ɓen, miñiraɓe ɓen ha hewta ka mawɓe ɓen e paykoy koye fop. Haray mi wi salamu aleykum ka émission Weltare Fulbe. Haray miɗen mbari an ɗo. Assalamu aleykum. Assalamu alaikum koto Ibrahima weltana kala téléspectateur wonde narude émission tous les dimanches à partir de 19h joni comme no men wowi non wadande tum andara kala ko andanda weltine on salla jabi men addana on welto ɗon men welto takadi andintino émission ko émission mo min jetti émission min watte sokoje mum ko noon darata kala ko andanda men waɗa e nder émission on hande koto Ibrahima hondu addanda andi hande ko woyi kon hande wela ma wela gonko min tagon toujours hande kadi yette hande la humpa ko no addanda min quoi parce que on e nyande yimbe ben inni ami kono duɗali an kadi anani ɗum joni mi andano kadi mi andano hande ko hande ko woyi kon ko hirande kaaba niɓɓay ɗum kono welay donc haray toujours kadi e addana ɓe retro ji daroma ɓe andita e hanki par ce que komi haalde kon ko hanki addi hande hanki no mabɓe labinno ko ɗum waɗi hande enen pay koy kadi en yaltinayi ko ganduɗano ko wonno hanki kon addanamɓe weltinamɓe har ko ganduɗaroma vraiment ɓe andita e hanki par ce que ɓe arno kamɓe kadi ɓe labini donc hande émission kadi en jonneɓe kamɓe kadi gueɓal mabɓe ngal ha ɓe welto donc si aren ka faɓɓe enen kadi noon par ce que kadi mi hendike message eɗen pay ɓen no waɗa kas ɓeyni kamɓe kadi koye émission ɓe tawa par ce que na fiidema kala ɓe dara tum retour ji ɗin hiɓe faala kadi nouveauté ji ko nu watta e fay koye non kesi ɗi garay yo andi ɓayra andi koko minni kon ko gueɓe woni sendede gueɓe ɗen noon sino sendede ko moko baɓɓen taw jonneten ɓe nafo ha ɓe andadarma ɓe yonni si are noon ko pay koye kon hande en are wono sey fonen haaɓi fata ko en ɓen fof hande en aray mettinen pay koye par ce que kamɓe kadi ɓen nde wo haray vraiment no woodi clipaji ɗi woni deggude haray ɗi no hecciɓe joni noon en adde kamɓe kadi ko woni ɓure maɓɓe ko joni an gonmi faala joni koyo andi men ko honto men fuɗɗorto si continue joni andi tous émission haray ko fi fulɓe ɓen e kala wiyo wimami je émission donc haray en andintindeɓe kadi seeɗa gande monɗa kala monɗa mo e haali Fouta o anda konto woni Fouta e garay jonne mo Ablaye Keita e Fouta no weli ɓe daara Fouta ɓe tawa ko Fouta tigi ɓe daara Fouta taw hino leɗɗe ɗen hino ñameteji ɗin tawa vraiment hara fof ɗum no foti quoi donc daren Ablaye Keita daren hollen ɓe kamɓe kadi ɓe yiya Fouta ɓe meeɗa yaade Fouta ɓe daara Fouta ko no wayi haray minen wari ɓe Fouta ɓen joni si tawi no moƴƴi tum ɓe wawi men okkude clip Fouta no weli minen kadi min anda kono Fouta weli ɓen ko fi leɗɗe anima ala ko wala Fouta tina fi leɗɗe joni si tawi moƴƴi tum wade si ɗon wawi min jonude Fouta no weli men welto seeɗa ni min arta ko plateau assalamu aleykum aleykum salam on jarama jam on foya jantu alhamdulillah madame Baksu duri rollo awa min hortike salamu aleykum ɓeɗo woni miijosi golla imamu waaw sas no wayi o foya toon alhamdulillah kono hewte jang alhamdulillah minen kadi min hewti jang inchallah madame noon andi oɗo yaalima bade ko awa o yaali men o habbiri on ko yaali quoi ko noon de ko noon awaɗude allo mi jooɗi ɗo ɗum yabbonoɗa ɗum de abonamade joɗo ko ɗum habbinoɓe de piɓoy ayi ko hade mo habbi moodi makko eyi ko noon de ani moodi ko law habbete landiri kay ko nodde ɗeɗe ka joni voilà aray ko woni yetinde ɗon
awa haray ko honno wonɗa weltinde no moodi ma eyo awa nanande no rek ono yayejjitamo rek yayejjita eyi komboni on kumpaji kumpaji ok ala probléme o kadi kumpaji après si démisade inchallah ok merci beaucoup merci ok ara ngade weltana fodde moƴƴe kadi haray añe madama fo e kala wonɗo e darde fenɗo télé on Diama TV haray vraiment yo weltana fodde haray sanga hande kadi ko honno addanteɓe gondaɗa no vraiment weltineɓe ka émission par ce que yandi ko minni gonko hirande kaaba niɓɓay kono welay sanga wela par ce que yimɓeɓe no fuɗɗi darde Fouta no weeli appel heeɓi min sago en continue seeɗa ɓe anda kadi ittiri ko Fouta weeli hara na leɗɗe tum non no ton andi jabreje ɗen ton ɓuureje ɗen ton takkude ton no foñe no sa yeehi Fouta ndaare vraiment anda kadi ko fi ñamete tum ele Fouta no ɗum ko ɗum andi yimɓe ɓe kadi no ton yimɓe moƴƴuɓe no ton yimɓe laɓaɓe no ton kala ko falɗa no e Fouta Fouta Diallo joni en continue émission walla aɗare goɗɗum ko kadi ko waɗanaɓe donc e yahay kadi sans plus tarde ɓayani émission haari ɓooyi ko ɗon no fuɗɗade andi ko toujours ko noon sarne way fen ɗo donc haray ko minen neeɓi seeɗa ronkude fuɗɗade kono donc ay yahay kadi ƴetten clip go jonnen ɓe par ce que hande e weltinede moƴƴa ha kamɓe tigui ɓe welto donc haray yahay kadi clip go kadi jonnen ɓe ɓe weltoro ɗum kadi ala ko clip hombo okkatemɓe haray jonnen ɓe ɗon kadi kanja koyate donc sika won waɗuno ande par ce que minen komin nouvelle génération men sika sine ande kanja koyate non kanja koyate jettanemi assalamu aleykum aleykum salam on jarama dey alhamdulillah alhamdulillah kono welni on jarama haray ko hombo ni allo kanko haali ko fala ɓeɗo ɓe woli ko faala komi yeehi ko bintalaɓe fala joni o kayɓe après bindalal inchallah sine heeɓi seeɗa donc yahay ka programme kadi o kemɓe kadi kanja koyate ɓe weltoro ɗum kadi ɓe daara tawa moɓɓe kadi si yeehi on no clip kadi woɗay ko andintinimi inchallah par ce que c'est très important parce que yimɓe ɓuy kamɓe ɓe yiɗe ambiance on trop sen jokki haala kam tum haɗa en tadineɓe joni ko ɗum waɗi hande min addani on clip ɗiɗi andanda hande ko haala seeɗa musique ɗuɗɗo haɗa on tigi heɓeno lakkere ka haɗa heɓeno fomɓeɗo lakkere joni en yaha jokke jetten kanja koɗa daren si minen mi anda kanja koɗa homɓe woni kanja koɗa sino moƴƴi joni min kanja koɗa ka ndeysan ko woni kanja koyate ka ko ente kanja koyate andi kankadi vraiment ko mawɗo e musique on aray vraiment morceau men o ko kala mawɗo wonɗo e darde kala nenira wonɓe darde aɗay kadi vraiment émission haɗay ko noon jeeyi kadi meɗen tori duwa e émission par ce que so yi meɗen jooɗi ɗo kadi ko fiyon welto ko fiyon anduɗo hanki par ce que komi haali kon nanen ko onon laɓinno hanki ko ɗum waɗi hande il faut so min ari min weltina on ha welto ɗon donc haray sangan kadi ko ɗum waɗa ɓeydande ɓe ɗon après inchallah yahen ka émission daren programme ko no jokkirta mo ɓay andi hande kadi hande sogo nayi duɗe haala koyngal yette baaji min majje ɗo hande koyngal yette diallo yette diallo fendo kamɓe yeɓe naafide joni kom faala haalde ko Pulo Fouta enna ko sa heeɓi waɗu ha yona Allah wandi hande meɗen heeɓi yomin waɗu ha yona hande en addaneme kala ko andanda ko ambiance kala ko andanda kadi weltine par ce que en fewde e fewdare de andanda kala mo yiɗa no jogui stress hay wona an hande mo daari wonde anda e fewde ɗo wonde e stress joni en daara e kala ko andanda ittaneme stress inchallah min waɗana ɓe andina on no émission naɗum natun waɗugol clip
parce que ko deuxième fois on ni kono ko heddi surprise noy mum ka non kono émission koye fuɗɗade wonde inchallah rabbi par ce que programme on komi haali kon kala pullo fuuta ko woni en jippota ka terrain tawimo toon yewtide makko fijiden e makko jaliden e makko non ɓe jalay par ce que émission on ko onon jeeymo komi haali kon minen so yimɓeɗen jooɗi ɗo ko fii ko weltintan kon donc kala ko anda darama pullo fota no moɓoto no jooɗo no yewta inchallahu Diama TV yahay ha ka wonɗon ton jooɗoɗo e mon yewtiden fijen jalon haalanon men ko honnum falɗon men ɓeyda émission e ko honnum falɗon men ɗuyta inchallah min waɗire comme no falire ɗon no mbayo hande ko 3 millions ɓe faala ala probléme min ɗaɓɓani ɓe 4 millions jonnen ɓe donc joni ɗon ay ɗon ella ala ka on tigi kala ko faala inchallah min waɗante joni ɓay e inni hande en jetti décision nani duɗɗin haala koyen haalu seeɗa waɗen ambiance ɓuy joni hande kono watte joni e yahay kadi clip go kadi jonnen ɓe weltinen ɓe ɓay andi gonga ɓe andi non c'est fen ɗo siko sago koyen waɗu tum kilipaji tum kamɓe jooɗi ɗon welto par ce que vraiment kilipaji no heewi o feƴƴuno hankin ko foti ko no heewi ko ɗum waɗi hande en ɗuɗɗinta haala kan en jonneɓe kilipaji ɓe weltoro kamɓe kadi sen yeewi ɗon kadi aren noon ka rétro ka nouveauté ji par ce que yande pay koy kadi no jooɗi no haɓɓi no darde émission kamɓe kadi waɗanen ɓe génération maɓɓe on par ce que pay koye heew koye no ƴawi fen ɗo to ɓe wadde kadi ko laaɓa donc haray sen yiwti ko maɓɓe en jonni ɓe geɓal maɓɓe ngal ɓe nafike ha ɓe yonni are noon ko pay koy kon kamɓe kadi jonni ɓe geɓal maɓɓe ngal ɓayande ko noon wowi wonirde ko noon kadi wonirta inchallah voilà haray sangal kadi mi woɓɓe noddila mbeni kamɓe ɓe heɓali feere no ɓe lakkire o ɗum muusiɓe par ce que sago maɓɓe koye ɓe tegu kilo bon ha hara kamɓe ɓe heɓayno ɓe amira joni minno mi acci e juuɗe oustas ibrahima kamɓe heɓe andi fi ɗum quoi joni naɓe ni ɓe lakkaka ma hin ƴetten ɗo demi talon amadou bari joni ɓe ɗo demi talon joni ma hin ɗo ƴetten amadou bari joni ɓe demi talon kamɓe kadi daren ɓe naati si tawi ɓe lakkaka joni ma hin okke ɓe demi talon amadou bari kamɓe kadi ɓe weltoro kadi haray ko noon ok donc haray toujours ko wayni haalta kon quoi inchallah joni haray yahay kadi yetten clip amadou bari demi talon joni ɓe weltoro par ce que yandi hande vraiment en weltinede hande haaɓe kamɓe tigi ɓe anda weltike siɓe noddi kadi ene carrément hande kadi ko hande émission ɓuuri welde donc ɗum waɗi hande yahay kadi jonnen ɓe clip goto kadi inneteɗo amadou bari aray goɗɗo naati kadi allo waaw assalamu aleykum waaleykum salam on jarama dey nomaɗude alhamdulillah radio on welɗo moƴƴa a télé on no welde no welnude kono yo weltade non mine welɗo mine réunion aw alhamdulillah kono weltiri ba masala yara ɗon yara moƴƴani ba amin ya rabbi amin waay yara no moƴƴinama mbiya e barke goɗɗen ba amin ya rabbi amin ay kono mine réunion moƴƴa waɗe mi yiɗo numéro kono ay mbe mamino resa mi kam mirɗa noon quoi inchallah o weltanama ala darde o wele amin ya rabbi ene sura yaji amin ya rabbi amin ay ko mama jan kolorani mama jan kolorani a weltanama wa kolorani fof weltanama mama jan haray min ari ɗon inchallah fijen jale yewteg inchallah ko gotum haray ko homɓe wonɗo weltinde ɗon hande ko jemmo ɗo ko jemaɗo tigi ɗum no ɓi ɗo ɗon hande samedi ono dimanche on ɓe ɓeytan jema on ɗum programme ji ni quoi ko fewni kamen kon haray goɗo kala ko yaari e hakkille mumen quoi inchallah surtout wono réseaux sociaux ji ɗi on tigi woto nayila e wongol haala e famanda warma tawa tampina e ɗum quoi c'est vrai wolen ko annanda warma nafa en quoi mana yurmodiren hen hakkude meɗen taw inchallah yalla yurmina en ay tagaɗo a yiɗa mo wonduɗa on sa ɓuuri mo moyen wallamo sa e taw tan to wallitoɗama ko ɗum woni yurmodiral inchallah kono enen pulo fota ɓeyne vraiment e yiɗa haydira ni kono na fof quoi ko gonga
wona fo wona go tuba ko gonga aray ko ni walli ni yurmani en inshallah ay ko musi ma tambi walli to sa mari fere sa ala fere o kama ka di fere inshallah aray mashallah aray ben me hedi en joni ko me tibri on ala ko on weltana on fota ala ko go jaram weltana wa ko ban fo weltana inshallah mo di bra andi ko dum kedi la nam comme ni me occupé demi talon jaga men fala wadi demi talon baawdo men soorade kamera adi ko so andi embere ko men watta do ko ambiance wala sigi ko non ton jokki ko non wadi men jodi on ya des fois men har la karna jaara menen simen tege non kilipo yo ndarde are baawga menen duulade waaga menen jokki sobe ko non wadi ko joni ba men tegi demi talon mi anda décision haadno fala men wujude ko ɗum waɗi o ko artiri men ko ɗum men ndaara minen kadi minen accide hakkille mum joni waɗe demi talon minen kadi min waɗa demi talon ka joni yoɓe jette assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum Salam. on jarama dey Awon kadi jaro. a on foya ton Hi. be mi anditiɓe de Kombe. no haray ko saɗi mon ko tooli taw mi werni on bisimilla Meɗon fala ɗo yo kamin demi-gas tati. demi-gas Tati. waɗe siworu demi-gas to faddi waɗe siworu du demi-gas to faddi ok haray ko allo oui. donc haray ko moto hombo faal ɗum kadi ko homɓe wonɗo weltinde ko jemma ɗo Reno kama ɗon zaɗa baytu. ndeysan hande a partir de hande o woni mawɗo woni saɗa mo ba Fatma Rabinta. awa e homɓe kadi Aisha Diallo. awa ɓeyde kadi Ko ɓen ɗon de. awa joni haray on faala moto hombo kadi mi weltinta on ɗo Waɗe tati. tati mi ɓeyde goto wona nayi ɓurta welde jaram. awa waɗa ko jarama fof mi weltanama noon kadi ay min fen wona jajame fendo kamɓe jokkilan ko whatsapp par ce que demi talon ko ɗum ɓe jokki kono komi waton haalande fi allah ene laaɗo actuelle waɗa émission e hoore jang onon so waɗi demi talon jokkon demi talon quoi joni noon jajana aysatu accam waɗa émission e hoore jang ka heeɗiɓe kadi jokkoɗo message e whatsapp on ka joni yeehe continue demi talon quoi par ce que yimɓeɓe no haaɓi ka ɓe ha joni ɓe yonnaki e demi talon joni mayi kadi ha joni amadou bari mayi jonne ɓe demi talon ha joni minen de minen duulade ɓawa gade
allo. assalamu alaikum. Waalaikum salam. Njaaramo dey. Pasa ndaya ton. Alhamdulillah. Monsieur Kumpaji. Ɓeɗo de asikke ko hajja Mariama ni. No muti woɓe. No ɓuuɓi yok. No liggal no yaara seeɗa. Alhamdulillah no modi bo jong. Minen tora ɗon Kumpaji Jomba. ɓaɗo andi fi maɓɓe fanɗa. De ko noon dey toni ɓe dow. Fi Kumpaji fanɗa. Inchallah on heɓay Kumpaji si Allah jaɓi. Inchallah eɗen haɓɓi noon. Aray ko on ɗo weltinde ɗon kadi. Mbeɗe weltinano Bangula Abdourahmane. E Madame Kumpaji numéro 1. Madame Kumpaji numéro 2. E pare koye amen koye fof. Merci. Hara noon kadi weltinama moƴƴo inchallah on weltinama. Ko ɗum ɗo waɗi en hirande. Gasi on heɓay joni Kumpaji si Allah jaɓi. Wawa hirtade si Allah jaɓi. Par ce que no woodi ɓe anndanɗa kadi no darde haray no faala hendade numéro service commercial no faalanude haray ko 78 116 82 38 78 116 82 38 kala faalaɗo naddude tum inchallah sa noddi maare ɓe hendi ko joni koto Ibrahima ɓe envoyé ñana message ɓe hendi ke fenno ko honene de sa talon honene de demi talon andi menen profitade caméra je tiyame woni noon joddude message joni andi jaga mbeɗen jokkisoɓe ley joni ko ɗum waɗaɓe haalande par ce que min fof andi komi ustade an kadi ka ustade joni ƴetten goɗɗo kadi naati kelli haray assalamu aleykum. ɓeɗo ɓe yeehi haray ɓe hirtade taw. ɓe hirtade joni ƴetten demi talon continue après si arti continue ƴetten demi talon ha joni ɓe yon naltita demi talon may ƴette. Salut Bella. Amen demi talon. Musa Kofoy. Amen demi talon. Kolon Sodia. Amen demi talon. Kendeka. Amen demi talon. Amadou Bigloba Kodon. Amen demi talon. Demi talon Sasu Sendalo. Voilà haray on yi kadi Amadou Bari. Oɗo allo assalamu aleykum. ɓeɗo ɓe hirtoto woni aray ko ɗum jokki par ce que demi talon no addino noon mari doole ha tellement a sendidirta kon ɗon ɗo waɗa wadde par ce que min mi yeehi ha haray joni mi peeti contrôle par ce que fen ɗo lankirɗa mi waɗa kenkitude no andi ɓeɗo fof kadi ko mi haalata kon quoi vraiment ko mawɓe ɓanna darma kamɓe kadi e culture on ɓe bonnalimo ɓe ko kadi naati kiliñ assalamu aleykum. ɓeɗo kadi ɓe yeeɓi hirtade taw hirtade taw joni ɗaɗo point maɗo so fi demi talon joni andi ɓe no fof ɓe ko mi haalata kon quoi ko mawɓe molanaɓe kadi e nder musique on e nder culture guinéen on donc haray kamɓe kadi vraiment ɓe remi loore maɓɓe nden ha mbanandarma duulike no laaɓa donc kamɓe kadi vraiment ko doit ɓe respectede par ce que sa nani gimi maɓɓe ɗin ko gimi ɗi anndandarma vraiment a jentotodi tawa melli no nder toon message ɗi no nder toon par ce que ɗum kadi c'est très important musique voilà musique hande sa waɗa musique kadi c'est très important kadi texte ji ɗin ko wolta ko kadi waɗa ris anndandarma vraiment kala jentiɗo kadi wode toon ko hocci toon anndandarma vraiment ɓeydeymo donc kamɓe sa daari clipaji maɓɓe ɗin musique aji maɓɓe ɗin ko noon ɗum woni ɗi quoi donc haray kadi nouvelle génération kadi ɓe wattan hiila kadi e texte ji maɓɓe ni message ji ɗin par ce que no woodi fayɓe ɓe anndandarma ɓe jinto musique aji ɗin te tawi ɗum no woodi toon kadi ko woni ko anndandarma c'est vulgaire donc pay koye si ƴetti ɗum noon no ɓe jandirta te ɗum noon haray moƴƴa kadi e fayɓe men ɓen donc kadi enen artiste ɓe wattani hele kadi c'est windude voilà par ce que c'est succès no weeli ha yaltina morceau hande tum janggo fof fuɗɗomo yimde no weeli ha mais noon kadi c'est très important acc wattana hiile kadi e message en par ce que ko fiyon num hande kala morceau mo yaltinɗa hikka ko warata sa jentitike mum si tawi tun no woodi toon ko aali a nistay ɗum donc haray wattanen hele moƴƴe kadi e texte ji ɗin quoi donc haray hande kadi texte sange kono wawɗa ɓeydande on kadi ɗon
wawen yaade ko émission kadi ɓay andi ko mi haali kon ko hirande kabba niɓɓay kono weleyde comme no haalɗon ɗo ala ko ɓeyde par ce que on haali fof simo ko ɓa haali pay kon ko haala tum waɗa mais mi haala tum mi wontira ɓaawo mo mi appile que comme ko haalɗon kon par ce que éducation faɓɓe no juuɗe maɓɓe par ce que faɓɓe no yiɗi ɓe no daarude ɓe joni kala ko annanda ko watton ko on wattana yila comme no minen kadi no min wattirde yila joni ko honɗum falɗa men jonnude ɓayade jokki tun hirande kaaba mi anda sino wori ñamoɓe kaaba joni hoto ko honno addantami ok joni kadi en yahay kadi inchallah e clip goto kadi on ɗon kadi ko vraiment ko mokobajo ko nder culture mokobajo kadi ko nder musique guinéen donc haray hande goto wata kontude musique onude yimoɓe e nder musique guinéen yaltinamo toon par ce que kanko kadi vraiment anduɗomo tigi andi o meeɗa wadde ko andandarma vraiment no kaani e musique on imo inne lega ba donc e ƴettay o lega bajo kadi jonnen ɓe téléspectateur kamɓe kadi ɓe weltoro donc inchallah kadi arten ka émission salaji ɓi joni en jetten lega ba après arten ko plateau pay ko no envoyé de message menen komin moko baɓe menen min tawa hanki min tawa hande non tawa hanki non tawa hande on gelike donc joni andi on wallidira joni on tawama hanki wimi fado an wona pay ko min wonana moɓɓe acce mi haala min lam fari ka moɓɓe min ko moko baɓe mi wondi non joni ono inni on tawama hanki on tawama hande joni on falɗon jetto ko hanki kon jetton kadi ko hande kon ɗum kadi na ko jette ko hanki ko hankan geni acce men ko hande ko ɓenɗo ko moɓɓe taw woni joni taw ɓe nafa ɓe nafo ha ɓenɗanaɓe yonni si aren noon ko pay koy a faami ko minnuma kon mawɗo ko ɗaati yiɗi kono en jonni ɓe est ce que accataɓe yoɓe wirro men jonno pay non accen yahen e gotum tun taw joni so imi keɗon noon aren e bintalali par ce que woodi goto tornode bintalali are noon e kumpaji e woɓɓe goo e hoɓɓe goo joni ko aɗa wawi wadde noon joni on to yaate joni en yahay kadi e artiste kadi molanaɗo jette no jette assalamu aleykum assalamu aleykum ɓe yirtade
ɓe hirta ɓeɗo no hirtade kadi ha joni donc haray en yahay kadi ƴetten mo ganduɗa ma vraiment ko mawɗo molanaɗo kadi e musique on mo inne Jiwum Bari titre no inne numéro 5 ƴettu ko numéro 5 ƴettu ko numéro 5 c'était à quelle année ɗum ɗon ari komin boboye yara mi heɓaka jaga joni ma hen ƴetten Jiwum Bari jonni ɓe téléspectateur kamɓe kadi ɓe weltoro après noon aren ka compagnie en e woɓɓe kam nanduɓe maɓɓe aɗa ma hen ƴetten Jiwum Bari ka numéro 5 anden gonɗo mi jo fi male dendang hande ni do sauta madole baria lawol gido wota na lando Allô? 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 Assalamu alaikum, foyali. Be ala man nande koy. Be
ankade wayɗo mo hirtayi goy e il faut inna alo moƴƴo nana non mi falaka ɓe hulɓinde ko ɗum waɗi koye andi ɗum kadi ne mum no wawi innede alo mi bonnaɓe tempa par ce que mi anda ko no ɓe joɗɗiniri téléphone o awa joni kono watten joni hara en yahay kadi okken kadi émission kadi woɓɓe ko groupe aji ɗo seeɗa frère Salimatou famille fans club Welia are jokken enɗa are jokken enɗan portal misiɗe lambe carré hara yen okka kadi inteɗo alaji million depuis Thiaroye alaji million okken kadi yayraɓe goto in wonɓe ɗo depuis Bambilor kañum e nene Mbobo e kala wonɗo ka Salimatu famille hara en weltanayo en ƴetta émission inchallah en okkamo haray woni goɗɗo natɗo ko ligne ƴettemo assalamu aleykum assalamu aleykum ko ɓe uyta e téléphone ka ɓe humpodira ɓeno hirtade taw no andi si tawi ɓe noddi ɓe uyta e téléphone har min wawi humpodire e téléphone o kono so haɓɓiti on ɓe téléphone nanon hooremo nanon men mi sikka si mettata fi ka joni on hokki dédicace ɓe noon joni ko honto nateten kadi par ce que hande mi falaka yenduɗin haala vraiment par ce que joni okken kadi groupe kadi goto kadi inteɓe fansi club fiɓantal famille aray meɗen hiwro ɗon kadi président Ibrahima Sori Diallo aray meɗen hiwro kala wonɗo ko nder groupe ɗon kadi hara émission ƴettama hokkama joni vraiment ndaare weltoron par ce que émission kadi ko fimon donc hara en yahay kadi e makko baje kadi molanaɗo e nder musique o no kala ko enna ko mako ba no andi on ɗon ko no jogono ko peko no wayno ɓuri moƴƴere par ce que fendo ko fendade to sina peko mi sikka sigole yaay no andi on ɗum ko toronoɗo te kadi ɓay andi téléspectateur ko kamɓe woni président min kamɓe woni lamɓe ko minuma joni peko koye na téléspectateur non tori ke ɗo fi tati ayni hokkaymo nayi tati aray tati aray mi weeɗano goto kadi wona nayyi ko mi haalani won ɓeɗe haɓɓi minde komi woni ɗo peko koye joni en yahay joni ndaaren bintalali sow e oke mo o tornoɓo ɗo nanen yalti haare kankadi jonni mo weltoromo inchallah are noon joni ko pay koy ɓay ko ɗum falɗa non fok aren ko pay koy minen noon are noon min tagui gatala min goy minen moɓɓen si ɗumannama tun si fi moɓɓen si gaynama tun haara minen min tagui gatal fala oton artu musene min continue joni mbayi ƴetten bintalali so are voilà asumati jehen jetten tati ubena allo allo oui allo oui honno wayi jaam tun no ɓawlo tun no rawna no masude meɗen yeyde on sooday men sooday so Allah jaɓi awa bisimilla ko jeli faat ɗon ko waɗɗon wo ala probléme awa hara yo inne yo maake honno ndeya ko min jaajo sanga awa bisimilla ko hono woni jomo émission eyo ayi noon awa bisimilla noto ɗon jaaje men non mi yettata e jaajo menen haɓe yomo ɓe jokko haaju mum allo miñam jaajo on foyali no welde yettudal ala kay yewede no ɓeygore meɗen e jam awa min weltanike on noon onon koto Ibrahima awa jarama foti albarka ndeysaan Allah nawru yeeso amin ya rabbi amin voilà andi ɗum ɗo no weeli ha vraiment waɗa hunde siɗɗo ma walla jaaje ma walla kodirawo ma noddama waɗama félicité donc haare ɗum ɗo no weeli ha no waali e wonki vraiment kanko kadi weltanama fota o jarnama kanko o jaajirawo men yaltuɗo joni haray ƴetten goɗɗo kadi ka ligne o naati allo assalamu aleykum ɓeɗo ari ɓe hirtade no o dogi joni min weltanike jaajon joni no gaso noon par ce que paykoy koye min foti yaade paykoy koye wono jaajan kanko mo yiɗi fayɓe moƴƴe noon ta ko ɗum waɗi mi profite de occasion mi okka mo sayfon belde e honno enete sah e jaajan Salimatu en dow jango on kadi ɓeɓe buun ande ɓen kadi yejjitatake ko metti wo mi yejjitata fi maɓɓe ko dow fi buun dow mi weltani ko joni noon mi okka on sayfon balde
combo iPhone me ko tabe joni en wajettude non andi iPhone kanko kilibaji ko ni fon weli donc ko ngari jinna Si ko ngari- be bala ba est ce que jonata be ngari joni be ngari jinna andi fi pullo kanyum fi mum fanda pullo muy daw na laba ay do men do allo assalamu alaikum allo be dogi sana ni pulo non laba ba yi no fas ko non no wodi laba be joni men non ye jetto ngari jin Allo. assalamu alaikum aleykum salam on jarama dey nala toon alhamdulillah ko fewni toon welti ngono rek awa seayo weltana awa onon ɓuuri weltanede nala toon alhamdulillah nani ko homɓe radio ko yantigi jami joni side kabbere jeen site kabeje wonɗo e noddude i awa kono telo no laaɓi toon laawi foy bone men ala e bonnude i fo alay bo no leela o kono yo weltade sinama weltani on fof awa alhamdulillah nande be singare amen laba hulbinde allo allo oui aray ko morto hombo falɗon ɗo men o kawon mi hokkani famille on fof awa famille maɗiya aha ɓesaneni hena enen ka jatu sina biro nam e fayɓe oɓeɗo fof mbiyaɓe oɓeɗo ɓotuɓe awa ɓe weltanama addude matane fof fi ɓen ɗum fanda se hokkan ɗo nombaji bantingel nombaji mi faala min komi bantingel a weltaɓe bantingel fof fi maɓɓe ko dow bantingel on jarama fota ok ala probléme on weltanama fota kay joni bay men andintinaɓe rek ko 78 116 82 38 donc wawi men hendade ɗon hande noon mena wadde goɗɗum ko annanda na ko laɓa mooy fàtte li nga xamante ne ni mooy suñu mbokku sénégalais yi parce que dañuy am mbégte contentement bu baax a baax di leen nuyu di leen ziar te gis nañ ne yéen ñuy bàyyi xel macha allah rawatina nag koñ bi ma dëkk muy waa Taglo ñu leen di bégge bu baax a baax di jaajëfal képp koo xamante ne nii dëkkandoo la ak ñi nga xamante ne tamit da ngeen may suivre si TikTok bi yéen ñëpp ngeen di seetaan Diama TV kontaan naan ci yéen bu baax a baax di leen bégge kon tey dañuy ànd ak ñoom parce que ñoom tamit dafa mel ni ñoom ñoo leen gën a bëgg sa iPhone. waaw non xam nga sa iPhone dafa nekk artiste boo xamante ne mën naa wax ne c'est il est international donc sénégalais ni koy déglu maanaam ñëpp dañ koy déglu donc comme ni ñu ko waxee nii xam nga émission bi nii vraiment nekkul Pël Fuuta rek ñoo ko bëgg ndax dañuy première émission bu ñu ko defee dañuy wàcc daje ay sénégalais ñu ne vraiment ñu doon seetaan seen émission yi dégguñu li ngeen di teg mais ñu ngi émission dafa jaar yoon xam nga te kontaan nañ ci donc ñoom ñëpp tamit ñu ngi jël émission bi jox leen ko donc di nuyu waa Sëñ Jëf mu dëkk Ripa cité avion cité Asegna ensemble maa ngi nuyu képp koo xam ne ku dëkk Wakaam la vraiment di jël émission bi di la ko jox di la ko béggee ndax iPhone moom damay jël sa iPhone bi teg ko si loxo suñu papa bu baax yooyu noonu jàllale nañ ko si suuf yëpp père Cheikh Ousmane waaw di ko teg si loxo ta fer naa moom tey mu jàllale ñu ko fàtte nga leen waaye ñun duñ leen fàtte léegi nag rési bu baaxee jonno men sa iPhone menen kadi men ndaara ko hono men jokkita sooɓe ɗo ko e studio par ce que menen kadi banno amen ɗum fuɗɗi keɓuɗɗude ka waaw ñu ngi koy jox père Souma xam nga mère Khady Camara waaw ak famille bi nekk foofu ñëpp ñu ngi leen koy jox Maam Diarra Bousso borom Proxaan waaw di ko jox jëkkëram Soleil Diatta di ko jox Vénice mère Ferna waaw ñu ngi jël émission bi di leen ko béggee bu baax a baax ndax vraiment kero bon yaakaar yéen a ñu doon seetaan mais vraiment bi ñu ñëwee kero nee ngi carrément yéen a ngi doon seetaan émission yi kon saa bi ñuy defar émission yi incha allah duñu leen fàtte di leen béggee waaw léegi ñu ngi jël sa iPhone bi di leen ko may ngari jina ngeen xool foofu ngari jina hatta ko ro men do seeda ka 18 116 82 38 allo salaamaaleykum waaleykum salam oɗo ko mettiɗa koto Ibrahima allo oui naɗa toon ɗono jaam jantung alhamdulillah golleji ɗi no jagade on weltike mi weltike moƴƴa kay alhamdulillah ko ɗum joɗɗini men ɗo miɗen faama ɗon so yoori keng eyyi on accata hoyden no gasa no woni ko daati toon ko yonata ka no waɗi noon rek ɓay yorendi sa nde no yoori so addi ɗo yoori keng kadi est ce que ɓurta yorude bon maade sa nde no yoori fen
ha non acce waɗe ndiyan tundare ko ndiyan yibbi seeɗa waynen seeɗa ka waɗen noon di waɗen noon yo yorno ha no golle no laɓa alhamdulillah weltanama yalla nawru yeeso amin ya rabbi amin ya rabbi merci waay gasi no hokka yo yori ken inchallah ɓurta yorude si Allah jaɓi joni ɓeɓe réseau wawi nangude yori ken continent sayfon on ok émission weɗi noon émission fuɗɗi ka welde allo way joni haray ayi ko ɗo kadi inte sayfon haray kanko de vraiment ko mokobajo molnaɗo e nder émission e nder game on haray kanti vraiment sa daari clip on c'est très nice no laaɓa no foti donc haray e ƴettay clip on kadi okken kala wonɗo e darde télé on fen ɗo Diama TV émission kadi no winne weltare fulɓe haray en ƴetti on ɗo morceau kadi en weltiniri kala wonɗo e darde télé on fen ɗo hay sanga kon wawɗa ɓeydande kamɓe kadi seeɗa yahen ka dédicace ɓaylandi ko landa ko no ɗuuɗi te temps neɓota kadi lanna ay komi haalantama kon fen ɗo ko faɓɓe ɓurta darude par ce que fen ɗo lan heɓude retour wono jajan États-Unis franchement kanko o weltike émission mi hokay dédicace wono nen wuuri en Ismaila Gongore en fiɗa kala koɓe oustas haare mi hokkiɓe dédicace joni honnaynete sa fanmata jon États-Unis on kanko kadi o yiyama conseil ji ɗin o weltani ka émission franchement on addi fi conseil ji inchallahu rabbi men wattana yiila tako ɗum kadi men faala kala ko annanda on yii on tawi ɗum ko ella hatta jette ɓe ko ligne allo assalamu aleykum allo voilà ko comme kono men ko émission maɓɓe min jetti émission min watte sokoje mum kala ko andanda on tawi on haalanime min waɗe émission welay inchallahu rabbi haare meɗen habbi joni kon no watten par ce que yimɓeɓe no wadde réagir pay koy no fala émission surtout sayfono memmini émission de min de minnino min ko maɓɓe mi woni nan mi yaltino émission de yo fen ɗo ko antum woni ɗowtude en ɗo alhamdulillah ko yettude Allah par ce que nane ko woodi nodduɓe landiɓe ɗo fi kumpaji ka eyyi haray woodi landiɗo kumpaji landiɓe fi kumpaji joni no ɓay temps ko heddi kon duuɗa joni mi jette kumpaji on mi hokka Diadiang Fatoumata mi hokka wono garandio an goɗɗo patron no moƴƴi neteɗo Ibrahima Kanté haare on kadi ko weltanaɗo o hokkama e o neteɗo Alaji on kadi on hokkan e homo nete sah Fatou joni min yahay jette kumpaji après arten ko plateau ka kumpaji from Wakam Alright, Dede Jomba Baba Jomba, hold on day. Alright, Hey, Mariam Aissatou hande ka wayi ko worbe be ngarti do wo jamma be humpanyande mariage ma. Hey, ono, acce bondugol inde goddo. Ono nyande wo nyande ka jodi do wo ko inde goddo no bonnude. O gonnun andan dommo. Acce bondugol inde jaw. Handi weli fillade debbo ko renti yo ɓeydude daru ganada koyɗe maɗen ko jemma jemmino weteyde ñalade ma nden hewteyde balma muso doni adna ko doy rento ay ɓem banni jalali bungu leyɗoɗa ka tande modi ma barke o juma yeeso o jama towno jungo ma a hessa goto bappa yaye ma ɗulle koto gorol dewol weltori onnuɓe indema nde wetori hande ko barke suudu men tori Allah ɓiɓɓe barkuɓe juɗɗe balɗe ɗe yaaja arsike yaadu makko ngun hajja nata nene jara biro yalde sanno jalon nedi mondi ngari ka uppalo to hefo nene jara biro yalde sanno jalon nedi mondi ngari ka uppalo to hefo nene jara biro yalde sanno jalon nedi mondi ngari ka uppalo to hefo nene jara biro yalde sanno jalon nedi mondi ngari ka uppalo to hefo
haala maɓɓe kan ɗuuɗi ɓe yalta ɓe bonnamo inde ɓe inna o jooɗota ko e dewgal ɓe yaramo ƴiƴam ɓe andamo ɓe bonnamo inde ɓe andamo woɓɓe hiɗa jombaɓe hara hiɗa jogii jawdi ndi bona woɓɓe hiɗa jombaɓe hara ala jawdi ndi heɓo ɓellutuka tindema mayde muyɗe allah wopatama nene jara biro yalte sanno jalon ko heɓuɗon kon lotuɗo bambuɗo dankiɗo ma goɗɗo indi no yiɗi hey ko wudere futu e haɓɓere goro e horde e gatal gorol e deyol foppu no joɗi no haɓɓi futu ɓe tore ɓe okke ɓe toro allah e dewgal moƴƴu hatta men fijana futu men amana gorol e deyol hatta men fijay ha koma men fija Jumba baba jumba on day. Alright. Assalamu alaikum. Alaikum salam. On jarama dey. On jarama dey. On foya tong. Ala tong. Alhamdulillah. Ɓiɗɗo modi Mamoudou ni. Ah? Suka modi Mamoudou ni. Ko kamɓe tigi ni. Mi yuma ka tele ɗo joni lan faala ɗon lan yima ka tele ɗo joni ko ɗum simi noddi ko kanko tigi ni haymo gino est ce que la wawi hokkude ɗon joni eyi na yon wawi kay o min nene ma Dieynaba nene Mamoudou nene Dieynaba on weltanama awa na ala toon jantum alhamdulillah ala kay yewede onon ton eyo boba yalla nawre yeeso nene amin ya amin nene amin yalla kon no falno don mais wada non jantum yettude Allah eyo golle den no yalla nawre yeeso amin ya rabbi amin joni kombo son faldo me okon kombo mi faala yo okkan nam daare ɗon tun giɗo mawɗo welkun wow kombi min nima ko moɓɓe ɓuuri yidde émission afa mali petit yero awa semen iwi e yori ken par ce que no wodi noddudo do joni na oy no wodi noddudo do joni awa waɗa noon mi ɗon mi hokkana ɗon woni faalaɓe e joni komɓe falɗo yo mi hokkan on petit yero on mi hokkanima moodi an Amadou Korobali Diallo ɓeyde kadi e Algasimi Diallo e Fatoumata Bobo e Coumba Diallo awa alhamdulillah e homɓe kadi eyi honno e Mamma Saliou Diallo e Mami Saliou Diallo eyi e Mamadou Ali Diallo e Mamadou Ali Diallo non ba kadi lan salminaɓe noon hokkonmi ɗon petiyero joni la darde on ɗo koye fewɗo ni awa Salla Dieye par ce que no woodi noddunoɗo ɗo joni woyami okkuɓe yori ken ɓay no woodi kanko monno gasa no woodi ko daati ɗo somi yurni ha gani haɗa men arda e on ko petit no yero waɗi ɗon koye la waali ɗo la darde on nene awa alhamdulillah woton buusu minen hokka on joni petit yero inchallah mi hokkanimodi am Mamoudou kadi mi hokkanimodi am Mamoudou e Mariama ɓeygu maɓɓe kadi awa Salla Dieye mi jonnaɓe woɓɓe men nawa tinboɓe woɓɓe men nawa hinna mi rentuma ɗo boba miɗo rentuma ɗo hokkanamma ɗon kerenno Diallo Salla Dieye mi hokkata on joni joni woton iwu ɗon joni fade jarama nene awa on jarama on weltanama awa jarama e jaka koto Ibrahima joni jaka welide jaka don darede min minnima ko moɓɓe ɓuuri yiɗude émission min miɗo ko mawɓe de moɓɓe min mi ala ka pay koye fes joni andi kono wat en senda e feccere ɓe moɓɓe joni jetteɓe ɗo mena assalamu aleykum joni andi kono watten bay taw ko heddi kon duuɗa joni jetten yoori ken yornen seeɗa yornen seeɗa wono wodi ko daati ɗo après si arten noon jonnen ɓe petit yero ok joni mahi daren yoori ken Free
fete ka do pelle ka bullin dia weldan ka bindi chandi ka do pelle Futa fonde paikun futa fonde mango bendi nette bobe ka bowe Futa fonde jungle ka bindi jungle kurun tu gada para kondi wol tew lakiri ko sanke tungel welungel ko futa humi sifangel te dungal modungal ko futa humi sifangal futa fonde luru jalbi futa fonde kaba sauti futa fonde jubi chukbi futa fonde mobe jabi futa ko alluwal gandal karambol feungol futa kami jibina pulangal mi muinina lepi ko mi bambira kumbiya no weltana hey gawal foppi no salmina hey futa ko futa mi heba futa mi ne a futa mi jeya futa ka weliya be futa ko futa jalon welila ko futa mi heba futa mi ne a futa mi jeya futa ka weliya be futa ko futa jalon welila ko futa mi heba futa mi ne a futa mi jeya ngai nabi na yoka kaka na sango historia ya Afrika linabi na lingi na yeba na yekola bakoko bosali sala bakoko bakolo histoire yango please boyebisa e pai tuti e pai to kokende Afrika sunyugal sunyugal Afrika sunyugal sunyugal Afrika sunyugal sunyugal Afrika sunyugal sunyugal futa mi heba futa mi ne a futa mi jeya futa ka weliya be futa ko futa jalon welila ko futa mi heba futa mi ne a futa mi jeya futa ka weliya be futa ko futa jalon welila ko futa mi heba futa mi ne a futa mi jeya Gitani tele mile pita dalla bala be mamu malile lumai kubia dingira kundara yukunku sara boy de sambailo sare kami jibina pullo gina Senegal Mauritanie Somalie Chad Niger Cameroun e Mali Pullo joma ngari, pullo joma jawdi, pullo joma kosan Pullo fina tawa jango le gandal ka hono ngeru Mo wima pullo widi mo mukko Sade kala ni jawdi jullo Fijen, digito den tun sobe Ye gitani waju mo be membe Wakila reko kafa alla kameta tayo Be futi jalon, hay simi jindi Hale tepe lani mami hilto Awa fijen, digito den tun sobe Yo be futi jalon Ko futa mi heba futa mi ne a futa Mi jeya futa ka weli ya be futa Ko futa jalon weli long Ko futa mi heba futa mi ne a futa Mi jeya futa ka weli ya be futa Ko futa jalon weli long Ko futa mi heba futa mi ne a futa mi jeya jaka futa no weli yade hein voilà ko inte yori keng hara on ƴettimo ekkimo kala wonɗo ene darde kala mon darma vraiment no jooɗi no weltori émission hara min ƴetti yori keng o ɗo fuuta no weli yaade o kiɓem joni noon haray ɓayandi fen ɗo temps hewti ka waynoto ɗen en ƴettay kadi petit yero andi min andi comme faala men jettu bay fendo benen continue benen wada tarare mi anda si men haali ko moƴƴi mi anda si men haali ko boni kala ko andanda men wadi men anda andi comme faala en jettu nangu feren nanganen kala wondo e dade men nanga fereji din ha dimanche arité o ka awa joni en ƴettay petit yero nangu frein joni ɗo en yaade petit yero nangu frein woden woɓɓe go seeɗaɓe ɓe okkiɗen dédicace ɓa yandi comme niñ ko waxe sa nanen na fulɓe ɓe woni darde amna sénégal yi ɓuri tami ñoo hande ñu seetan émission bi donc maa ngi koy jëldi ko may sama benn grand boo xam ne vraiment daf ma yàgg jàppale daf ma yàgg soutenir temps bu muy métti dëgg mu ngi tudd Mamadou Ba depuis Sinthia donc vraiment moom tamit daje nañ keroog mu ne day seetaan émission bi donc maa ngi jël émission yi di ko bégee parce que vraiment jàppale na ma trop temps ma nekkee xale parce que nit nee nañ da ngay gore nit da ngay fàttaliku démb ku lay jàppale bu muy métti donc boo demee ba man war nga ko mën a gëstu war nga ko mën a tudd fépp foo toog parce que tamit vraiment
ñun ay nit lañ yoo xamante ne tey képp ku la defal lu baax fii lañ amee occasion pour wax la delloo la njukkal si li ñu defal donc képp koo xamante ne vraiment xamee ne Ibrahima xamee ne jëmm ji toog nii yàgg ko jàppale maa ngi leen di remercier bu baax a baax Mamadou Ba vraiment kontaan naa trop si yow vraiment kontaan naa si waa Wakaam ñëpp maa ngi koy may waa Sinthiou waa Pikine waa Guédiawaye waa Thiaroye di ko may képp wax fépp xamante ne télé bi ñu ngi koy seetaan maa leen koy may waa Ngor waa Yoff waa télé bi xam nga léegi dafa wër waaw si Colobane man fi ngay ñëw ni HLM ñëpp a ngi koy seetaan ba partout dans le monde tey léegi boo foo demee dañ koy gis parce que am na sam benn grand frère boo xam ne mu ngi Suisse nee na mu ngi koy seetaan sa mag bi depuis États-Unis moom tamit ñu ngi koy seetaan donc télé bi vraiment ñu ngi koy seetaan fu nekk ko ñii ñëpp ñu ngi leen di béggee waaw ñu ngi leen di siyaar bu baax a baax di leen jox rendez-vous tamit dimanche prochain incha allah à partir de 19h ba 20h donc ñu ñëw may leen benn petit yero nangu frein donc nangu ne frein man damay comme ni nga wax rek parce que tamit ku la defal lu baax boo ko waxul buy lim ay noonam na la ci boole kon dañuy jaar foofu noonu di gërëm ñi nga xamante ne ñoom ñooy suñu dëkkandoo fa laay commencé parce que ñoom ñooy premier mbokk parce que lu la mën a dal balaa kenn di ñëw ñoom ñooy ñëw di gërëm képp koo xamante ne ni xamee nga jëmm ji yaa ngi may béggee di ko may Ndey Awa ak Souleymane macha allah ak seen yaay ak mama seen yaay Awa maa ngi ko koy may Ahmed Sall yal na yàlla dolli tan gi macha allah di gërëm bu baax di ko may mama Abi macha allah donc nag kontaan nañ ci yéen bu baax a baax ñi nga xamante ne ni d'après xamee jëmm ji mais dégguñu làkk bi moo tax ñuy seetaan ñun tamit kontaan nañ ci yéen bu baax a baax ñi nga xamante tamit dañoo xàmmee ci réseaux sociaux yi moo xam ci TikTok wala Facebook wala Instagram ak nu mu mënti demee nga koy seetaan kontaan nañ ci yéen bu baax a baax parce que gis nañ li ngeen ñuy defal yéen ak ñuy jàppale te yàlla tax te defaluñu leen dara yéen ak ñuy may yéen ak ñuy defal yéen ak ñuy dimbali kon de comme ni ko suñu mag yi waxee Ibrahima ñu leen di jaajëfal bu baax a baax ak képp koo xamante ne ni yaa ngi bàyyi xel émission bi ak fépp foo mën a nekk jàppal ne émission bi sa émission la ni ko Pël Fuuta yi moomee noonu la ko sénégalais yi moomee tamit noonu la ko maliens yi moomee maanaam lépp loo xamante ne ni képp koo xamante ne yaa ngi biir Afrique kon kontaan nañ ci yéen bu baax a baax macha allah di ko may sama maman bi nga xamante ne mooy mère Diarra Sey macha allah di ma defal ay teraanga yu baax macha allah di ma defal lu ne ñu ngi koy béggee bu baax ñu koy béggee bu baax a baax di ko may dédicace bi di ko may bépp sénégalais yaakaar naa suñu demee dañuy guddal léegi nag dañuy delloo buum sa mboy mboy di ko may tamit suñu kilifa yi nga xamante ne vraiment mooy li may toujours li may yàgg wax toujours ñooñu tey ku leen am ku ne ñàkkoo dara parce que man vraiment ñooñu samay référence lañ samay kilifa lañ dañ maa doy kilifa ku mel ni Mouhamed Sang si liggéey vraiment ñu ngi koy ñaanal fu mu tëdd suñu borom yokku leeram waaw di ku mel ni tamit jaraaf Youssou Ndoye waaw père Mbaye Gueye Dieng jaraaf bu mag bi ñu ngi leen di siyaar ñoom ñëpp di ko may képp koo xamante ni kilifa li biir Wakaam fii ñu ngi jël émission bi di leen ko may di jël suñu bopp tam di leen dénk ndax vraiment seen doom lañ toog fii nii di làkk pël tamit tekkiwul ne vraiment du ñu ay sénégalais wala leneen quoi mais tamit bëgg mbir mi yaatu moo tax tey ñu toog fii di làkk pël xam nga donc yéen tamit ñu ngi leen di béggee bu baax a baax di leen jox rendez-vous nag incha allah ba dimanche prochain incha allah ñu ñëwaat xam nga béggee waat kii bi léegi ki ñu leen di may nii mu ngi tudd Petit Yero nangu frein mooy teel frein léegi dama bëgg instant ni ngeen téye frein ngeen téye frein bu baax na ba dimanche bii di ñëw incha allah ñu doog a bàyyiwaat frein bi affaire koo xamante ne sa frein da doon lase rek kala ma nanda ala frein rek jira ɓen pay koy mako ba ɓen worɓe ɓen juɓɓen onon fof préparé nangon frein minen kadi men nanga frein ok mo kadi grand men goto mo inne Yero fembo wonɗo télé masjidi on ɗo kadi kankadi vraiment o ratata émission fembata hoore walla fo fembate kanko aray kala wonɗo toon fen ɗo jooɗi ɗo daara telon e ɓen mawɓe ustasi ɓe ɗon kadi minen hokkaɓe moƴƴa émission aray kadi minen tori duwa inchallah aray en jonnini rendez-vous kadi ha e dimanche prochain inchallah yahen ka Petit Yero ñoƴƴo frein mahi lawol men ñoƴƴa walla nangu
sewde woyo aduna dayna jofojo koriyo ko wowa no fuɗɗo mi wondi ko wowi kadi ɗo no fuɗɗitto woya wattu ilaɗo ka fewndare mo yide ibru jalali bamo yayi wuro junji ojji haray nangu ferenga anda ɗo si jatigi baru bani tampi yege e jatide safer se piyote tuma ɓeygu gardi nangara bul haray yo nango ferenga nden ɗo ka fokkita lele yo jaranago moƴƴa si a gollidi e woɓe go ko yettiɗa golluɗa o no wiruɗa warruɗa o kamɓe ɓe yitante ella kono gollutuge ore labal ndara ɗon gayi jottima ndin ko allah ñande go gonga weɗayi ayi ay tono yangi baking koriyowa ɓe anda idede no woodi ɓe anda ko faala woya haɓɓu ferenga anda do ko faalata njula musu ɓe noyado wattiɗo ɓe majaluta battiɗo ɓe welna welto Bakay fakay siyene bina jonna siyari kadinen doraye sabe bay kono iti eko bay ko ida koy bay ko gido yumirabe moya taxi motor e taxi motor be ko juga lola ba koy be donno yoni honorede seri de bundugi no fini on no fami mi wodi onko pataron kareuɓe on donko kiɗo sondu wonkil ko seri parfait nge njuri nani Chérie, 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 je reste fidèle toujours à toi. Na yo dewi moi de ma wodaina tama. Je rêve chérie pour ton bonheur. Je rêve chérie pour ton bonheur. Je rêve chérie pour ton bonheur.